wewe ni Purity Richard na ngeto Phineas imana nandato chero da moikambiria da icho chongwa magabana bubadatu ba county ichi Kiremara mutumanto edingi wa Meru Cecily Mbarire Wembu na mudhomi njoki wa county ya Tharaka Nithi bamine etiendwere idrite kujara wantere chia Siakago county ne Embu atiate Kameru na mbere atongira baba kiaria kiri karo kireke kuthithikirite tauni ne ya Embu Jumanne muthenya baugite mukenya wonde ninde aina kyoto kya kuritira ngui na arakwenda ate kwangaikwa na ngabana Mbarire atumirie kinyani bambirite thukwengi ya muguka kenda kuthiria mpinyore irethirite kioneka Siakago Rita Mwaniki wa Mushiri na ndatoi Avuli biashara amuguka akuma kaunti cia Embu na Meru ni marauru gukorwo na thayo makiruta biashara ciao. Ino ni vuva ya ngucanio kumira mwena wa Siakago varia avuli biashara a mbere na a Meru mekwananagira ati nio marayanira vikiviki ciao. Kuringana na gavana wa Embu niwe Cecily Mbarire arauga thirikari ya kaunti ya Embu ni ruguritie thoko njeru miena ngurani ya kaunti ya Embu niguo kuthiria musukumano mwena wa Siakago. Na ni twise ni mekaga biashara guku especially ya muguka na twauga wana gwakorwo kwina mundu umwe kana iri gatagati kandu wetu wina mevia ndungiuga ni community yonthe tuthiete ru kwambiriria process ya kwaraniria as communities tondu turirikane woguo Meru Embu kwina Embu engi muno na omai Meru andu amwe wana biashara a Meru ni maraumire Siakago maoko gwere kira turenda gwika number 1 ni ratumire team yakwa ya trade ithirorie niva muguko kendagirua bau gwere na varia gavana wa Meru niwe Isaac Mutuma arauria ateti kwethema na kuleta uteti thiini wa biashara ya muguka na mira niguo matikamithukie. Kama viongozi tumekubaliana tuunganisha watu wetu wale ambao wanaweza kuwa wanafanya watu wapigane, kwa sababu watu wenyewe hawapigani, ni viongozi ndio wanaleta cheche za aidha kisiasa ama kuchochea chuki ama kusema hawa ndio wanafinya wale wengine, watu wanaanza vita. Otherwise watu wenyewe they are very peaceful, wanafanya biashara pamoja and they love each other because basically we are one family. Wameru na Waembu, wa Tharaka Nithi, we are family. As at now, kuma atongeria tuwetekaniria ni twaritie na the two communities na tugetekaniria tutore kana tuitanirie ngugi turiamo yaura tutwire because anto Baembu na Meru na anto Tharaka we are basically family mwe. Mariti miario ino mari thiini wa tauni ya Embu varia kaunti ya Meru, Embu na Tharaka Nithi marai na mucemanio wa kumenya ni atia mangivota kungania takataka ciao vamwe na ithondekwe ituike kindu kia vata makiria. Ino ni kuringana na gavana wa Tharaka Nithi niwe Muthomi Njoki. And solid waste continues being one of the greatest challenges, and we are looking at converting that problem to a solution of resolving or solving our employment problems. And when you look at the solutions available from all the options we've seen when you travel around the world, we have seen a solution that is African solutions for an African problem, which is a model that is it is actually been not just invented, but it is being run by a company from Ghana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Rita Mwaniki wa Musiri.